Po Evseviju na pobedničkom putu u Rim, odjednom usred podneva, na vedrom nebu, Konstantin i njegova vojska su ugledali krst sa natpisom "Ovim pobedi". Sledeće noći spasitelj se javio Konstantinu i naredio mu da pripremi zastavu sa znakom koji mu se ukazao. Zastavu je sačinjavao zlatni venac poboden na dršku s monogramom od početnih slova Hristovog imena. A možda je, ako verujemo Laktanciju, Konstantin u snu dobio zapovest da stavi nebeski znak Boga na štitove svojih vojnika, što je i učinio. Uprkos izvesnim razlikama, kod Evsevija se radilo o zastavi i ovim pobedi, a kod Laktancija o štitovima i u ovom znaku ćeš pobediti, suština sna je istovetna. Postoji i treća verzija po kojoj je car video kako se na noćnom nebu formira krst od zvezda. Svejedno, u bici koja se odigrala 28. oktobra 312. godine, Konstantin je odneo veliku pobedu. Nedugo zatim, Maksiminu Daji uputio je pismo u kome zahteva prestanak progona hrišćana u istočnim oblastima carstva. Iste godine, Konstantin je naložio da se vrati zaplenjena imovina hrišćana i njihove crkve. U februaru 313. godine Konstantin Veliki i njegov zet i savladar Licinije u Milanu su postigli dogovor ili zakonski akt, Milanski edikt o verskoj toleranciji. Njime je hrišćanima dozvoljeno da slobodno veroispovedaju i da više ne strahuju od progona koji su obeležila 3 prethodna veka.